se nawe dukora ibyo ugakoze muri yo. Nukuri vugana natwe mu ijambo ryawe kandi udushoboze natwe kuvuga ibyawe kuko ntiduhagurutse ku bwacu. Himbarizwa mu bugingo bwa buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Nari mfite ibintu byinshi nkora none ariko ndakora bimwe muri byo kuko ntabwo bigikunze ko nkora ibyo byinshi. Shimiye Imana rero ku mwanya ukomeye mwiza wayo tuyikesha kuba imbere yayo tuvuga ibi tugiye kuvuga. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe yongeye kuduhuriza hano. Twari tugize iminsi nubishije bamwe bavuga ko bari bagize ukwezi, natwe ni nkuko usibye inga rimwe twasengeye hano badahari, ariko Imana isuye kuduhuriza hano turayishimiye cyane, tuyikomera amashi. Nshimiye Imana ku bana babatijwe bateye intambwe. Imana ibahe umugisha cyane nabo, kandi ni ikimenyetso cyiza cyo gupfa no kuzukana na Kristo, cy'ubuhamya bwo mu mutima wabo bahamirije imbere y'Imana. Natwe itorero turabikora kugira ngo dusohoze ibyanditswe kuri twebwe. Amen. Kuko Bibiliya ije ivuga cyane cyane abana ntibegeraga ifunguro ryera, kandi ifunguro ryera ni part, ni indahiro n'urwibutso. Yesu yaravuze ngo tuza dukora kuriye kugira ngo tumwibuke. Ibo ntibaparteningaga, ntibegeraga kubera ko bataragira ubwo buhamya muri public. Ibyo byose rero birakunze kubera ko bateye iyo ntambwe. Imana ihabwa icyubahiro ku bwabo. Muribuka ko nabahaye ibibazo 10, none ni itariki 31 z'ukwezi kwa 12. No kuvuga ngo dusigaje amasaha kugira ngo uyu munsi cyangwa se uyu munsi ushire n'umwaka ushire, utambuke. Nabahaye igihe kirekire cyo kwibaza kuri ibyo bibazo. Ndabasezeranya, ndababwira ngo nzabasaba ibisubizo byabyo uyu munsi turangiza umwaka. None ni bande bafite ibisubizo by'ibyo bibazo 10 nari natanze? Bazamura ibiganza mbarebe. Nta n'umwe ufite igisubizo kimwe. Imana iguhe umugisha. Cikihe kibazo kidusomere numara ugisubize. Igisubizo cyacu kuri wewe ni iki? Ni yego. Ntabwo mpaye mbaza kwibuka, ndi kubaza igisubizo. Murakoze cyane. Aba bantu bombi bafite igisubizo kuri byibuze ku kibazo kimwe mu bibazo 10. Byibuze bineretse ko hari abantu babiri bitaye kuco navuze. Imana ibibahera umugisha. Reka ndeke kugira commentaire nyinshi
uwo mwanya niwo nagombaga kujamwo numva ibisubizo byanyu. Mu gihe rero udahari, reka mvuge. Amen. Uyu munsi nateguye ibintu 12 dushobora gukora kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza. Nubwo nsa n'uwivugisha ariko ndavuga. Mbabarire gukoresha iryo jambo kuko nibyo mwaneretse. Nibyo muneretse ko ariko bisa n'ibimeze. Ibintu 12 nabihisemo cyangwa se nabihisemo bitewe nuko umwaka ugira amezi 12, kandi ayo mezi 12 sinja mu mibare ngo agira amayinga, ngo agira amasaha, ngo agira gute. Sico ngambiriye, ariko icyo ngambiriye kuri twebwe, kuri mwebwe, ni igihe. Tuganire hejuru y'igihe, noneho mbahereza ibintu ntekereza cyangwa se numva mpishuriwe ko bizodufasha kubaho muri cya gihe no kugikoresha neza. Kiriya gihe mbaye mvuga, muvuge ngo amen. Kadusome ijambo ry'Imana, nitumara turaza kuza kuganira kuri ibyo bintu. Iriya zaburi ya mwana yavuze ngo yategereye uwo muntu, niyo nimwe muri zaburi dusoma itubwira amakuru y'igihe. Ni zaburi ya 90, umurongo wa 10 ndasoma 30 n'uwa 11 n'uwa 12. Zaburi y'90 iravuga ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80, nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. 11. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe, uko wowe ukwiriye kubahwa. 12. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yohana Ubutumwa bwiza bwa Yohana 9 ku murongo wa 4. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 9 umurongo wa 4 haravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira, ni igihe umuntu atakibasha gukora. Amen. Amen. Muje munsubiza niho menya ko turi kumwe. Imana ibaho umugisha. Reka nganire namwe umwanya mutoya hejuru y'igihe nibyo dushobora kugikoramo, cyangwa se n'uburyo ki dushobora gukora kugira ngo cya gihe tugikoreshe neza. Muvuge ngo amen. Ntekereza ayo magambo hamwe n'iri jambo tuvuye gusoma. Iyi ndirimbo yaririmbwe na Musa, tuvuye gusoma 90. Musa yakoraga reference ya Isiraheli iva mu bunyage Imisiri kiriya gihe, kuko ikizakubwira impamvu y'iyo zaburi ni imirongo ntasomye ikurikiraho. Yabaraga kirya gihe
cyose cy'imyaka 40 mu butayu ko ari igihe cyapfuye ubusa, ko ari igihe kitakoreshejwe neza, cyangwa se ko ari igihe kitagize umusaruro kuri Isiraheli, ko ari igihe cyabaye wasted, ko ari igihe cyatakaye, ko ari igihe cyakagombaga kuba cyaragize icyo kimara kuri Isiraheli, ariko kiba igihe cy'uruzerero n'igihe kidafite umusaruro. Muvuge ngo amen. Urumva ni indirimbo yaririmbye asa n'umuntu uvuga ngo none umuntu wese, dusubiye inyuma gatoya, umuntu wese wavuye i Misiri ari mukuru, ntiyavuye mu butayu, ntiyarenze ubutayu, yasigaye mu butayu. Muvuge ngo amen. Nukuvuga ngo abantu bose bageze i Kanani muri Isiraheli ni abantu bavukiye mu butayu, kandi nabwo bahageze bamaze kuba abantu bashesha kanguhe, mugani w'Abarundi, bangana nanje baruta njewe, kuko nyuma y'imyaka 40 nibwo bageze mu gihugu cy'isezerano. Nico cyatumye Mose akora reference, aravuga ngo iminsi y'ubuzima bw'umuntu nubwo yoba 70 cyangwa yagira intege nke ikaba 80, haba hasigaye gusa iyo minsi ayigereranya ngo ni minsi y'imibabaro n'uruzerero. Yakoraga reference ku gihe yabonye. Muvuge ngo amin. Yavugaga out of experience, yavugaga ibyo yavugaga yari abikuye mu byo yabonye. Ariko aravuga hepfo ngo nubwo bimeze bityo, Mana asengera isengesho rikomeye cyane. Yasenze iri ni isengesho yasenze, abwira Imana ngo Mana utwigishe kubara iminsi yo kubaho kwacu, kugira ngo dutunge umutima w'ubwenge. Ukomeje gusoma iryo sengesho yabwiye Imana ngo Mana utugarurire ibyishimo, uduhindurira amateka, uduhindurira ibihe. Muvuge ngo amen. Imana niyigenga ibihe, niyizimenya ibihe uko bitsimburana nuko bihana ibindi nibibera muri bya bihe. Umuntu ntabasha guhindura igihe, ariko umuntu ashobora kumenya uko yitwara mu gihe. Sema amen. Subiyemo, umuntu ntabasha guhindura igihe, ariko umuntu ashobora kumenya uko yitwara mu gihe. Ntekereza aya magambo naribajije, turi kumwe ko nuva mutuje cyane, nanje reka nitonde. Naribajije kubera iki tugomba kwita ku gihe? Why? Kubera iki tugomba kwita ku gihe? Mwumva ibintu byanje mu bwonko bwacu, nako mu bwonko bwanje tekereje iryo jambo, nukubera iki tugomba kwita ku gihe. Kintu cya mbere cyanje mu bwonko kiravuga ngo nuko igihe dufite gishira. Ahari none siho hazabejo, kandi iyo umuntu amaze umunsi wiyongera kuyamaze ukagabanya kuyasigaje. Mutegera ibi bintu ni serious cyane mu buzima bwawe. Turi hano mu kandi kanya mu yandi masaha aza abantu bazabaje gukora celebration, jewe ntagira. Nubwo mumbona, nubwo ntoza, nubwo noza kubera sociology, kubera connection, kubera social life yanje. Ariko jewe ukuri ntabwo nza celebra New Year, ntabwo sinza nyi celebra kuva mu 2006. Numwanya wa reflection wanje hariya mu matandukano yuriya munsi
dusiga umwaka twinjira mu wundi, za nkunda ngo mbe ndi jenyine, rukumbi rutoki uwo ni jewe, kore reflection y'ubuzima bwanje, kore evaluation ndebe uko mbayeho nuko ngiye kubaho mu gihe nsigaje nubwo ntazi uko kingana. Kabiri, ibyo twahawe gukora bigomba gukorwa mu gihe. Ndiko ndasubiza ikibazo nibajije kivuga ngo ese kubera iki tugomba kwita ku gihe? Ibyo twahawe gukora twabihawe gukorerwa mu gihe. Nico cyatumye Yesu yavuze aya magambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana 9:4, na magambo Yesu yavuze, si amagambo y'umuntu. Yesu yaravuze ngo kwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, dore burije. Kwira Yesu yavugaga ntabwo yavugaga ijoro. Ijoro se ntituzadukora nariraye kunageze imuhira isazi 2:30, sinakoze uko. Yesu yaminingaga ko mu ijoro badakora? Oya. Bari abantu bagiye he? Urebe ukuntu abantu batazabanganya iby'agaciro. Reka tuvuge si ibyabo. Yesu aravuga ngo icyatumye avuga aya magambo mvuze nuko yarazi ko ibyo yaje gukora mu isi yaje kubikora mu gihe. Hari igihe yagombaga kubikora bikarangira akaba atakibikora. Yaravuze ngo dore burije, ijoro rirafashe, umwijima urabaye, ubwo abantu batakibasha gukora. Nukubera ko hari igihe kigenewe umuntu gukoramo. Sulemani yaravuze mu Migani 3, aravuga ngo ikintu cyose munsi y'ijuru kigira iki? Igihe cyacu. Igituma tugomba kwita ku gihe, bana bato munuve cyane, ndaza kubageraho, ndaza kubaganiraho, ndaza kubavugaho. Nuko ibyo dukora tugomba kubikora mu gihe. Ndaza kubabwira ukuntu habaho nyuma y'igihe no mu gihe na mbere y'igihe. Ndaza kubigarukaho nabyo. Icya gatatu, igituma tugomba kwita ku gihe, igihe si icyacu ngo tukigenge. Kukigenga kugenga nukugira gute? Yego, control it cyangwa se kukimanage. Oye, igihe cyo twokimanaging ariko ntitwogicontrol, ahubwo ni nkayo. Kukigenga nukuvuga ngo amanywa nabe akaba cyangwa ijoro ribe, uko duba duhaye tukimanipulating uko dushaka. Kukigenga niko kukimanipula, nko kukikoresha icyo dushaka. Si cyacu ngo tukigenge. Nta uzi ukenera ko mu gitondo haba, nta uzi ukenera ko ku manywa haba, nta uzi ukenera ko saa sita ziba. Muvuge ngo amen. Urashaka kujana n'uwo? Niba bishoboka wicare. Yego. Icya kane, igituma tugomba kwita ku gihe, iyo gitambutse ntikigaruka. Muvuge ngo amen. Iyo gitambutse ntikigaruka.
hari umushakashatsi w'umunya Australia wagiye gukora ubushakashatsi mu bitaro hariya habaza ICU ni mu byumba by'indembe. Hariho abantu bari muri cross bashaka gucrossinga over bava mu mubiri baje mu bundi buzima. Uwo mugabo yegera abantu benshi abona bari ku mwanya wa nyuma wo kuva mu mubiri, agenda babaza ibibazo, arababaza ngo ese niki wumva ugiye ubabajwe naco? Abantu benshi cyane mutegera aya magambo, umunsi umwe ku gitanda cyo gupfa muzaba muryamyeho ntimukayicuze nawe. Abantu benshi, umubare nyamwinshi wabo yabajije ayo magambo baramubwiye ngo icamba nkagarurirwa igihe, cya gihe canje nkagikoresha mu iby'agaciro, kuko ubuzima bwanje bwinshi nabukoresheje ibyo ntagombaga kubukoresha. Igihe canje nahawe nagikoresheje ibyo ntagombaga kugikoresha. Ndaza kuhagera. Ikindi kintu kigomba gutuma twita ku gihe, twagihawe nk'uburyo budushoboza kugera ku byo twahawe gukora. Uburyo mvuga ni means, moyen. Turi kumwe? Twahawe igihe nka resource, nk'ubutunzi cyangwa se nk'uburyo dukoresha gusohorezamo birya twahawe gukora. Tutabonye igihe titwobasha kugira gute gusohoza birya twahawe gukora. Iyo abaza baje ku masomo bazabakubwira, bazabaha igihe mukoreramwo ibizamini, hano bazanabishira na hano kuri internet, cya gihe amasaha akagenda accounting, abara ya masaha yagera ya cya kizamini wowe wakimaze, wowe wagize gute, kikama kihavuhaye ureba. Turi kumwe? Kikama kiva kuri computer ya uhaye ureba, taho wowe ukikigaruriye, taho wowe ukigikuye. Muvuge ngo amen. Kuko igihe cyabyo wahawe kugira ngo usohozemo cya kizamini cyagize gute, cyarangiye. Yeme ukumuza mubona bugaca izuba riva cyangwa imvura igwa cyangwa hari ibicu, tukagira ngo uko bwakeye ejo niko bukeye none, tukabona bigiye gusa no kumera kimwe, tukabaho mu buzima bwa rutine y'ibyo dukora by'iminsi yose bisa. Ariko kurya ni igihe kiba gihaye gihe ikindi kandi cenda kurangira ku buzima bwacu, tugomba kucitaho. Sema amen. Ikindi kintu kigomba gutuma twita ku gihe nuko tutagihindura, ntitwakigabanya, ntitwacongera. Ariko inkuru nziza, igihe ntitwakigabanya, ntitwagihindura, ntitwacongera. Ariko inkuru nziza, Imana ihabwe icubahiro, kubera ko yaduhaye uburyo ki igihe twagikoresha. Kugikoresha neza sukukibamo gusa, sukukigiramo iminsi, sukukirambamo. Kugikoresha neza nukugikoreramo ibyo twagiherewe. Subiyemo muvuge ngo amen. Kugikoresha neza, gukoresha igihe neza, sukugituramwo gusa, sukuba mu gihe, sukukirambamo, sukukigiramo imyaka myinshi.
kugikoresha neza, nukugisohoresha ibyo wagiherewe. Ngiyi impamvu cyangwa se ngizi impamvu n'izindi nishi zigomba gutuma twita ku gihe. Uyu mwaka dushoje, nigeze mbivuga n'ikindi gihe mbabwira, ndaga ngo nabivugiye mu matwi yanyu, sinzi nimba ari mwebwe nimba ari abandi. Muvuge ngo amen. Iyo ducelebra tukavuga ngo Imana yaraturinze, abantu twabuze umwanya, ariko urahari n'ikindi gihe tuzashima Imana nta kibazo. Iyo tubara ngo Imana yadukoreye ABCD mu gihe cy'umwaka, hari ahantu mperutse gusura ku rusengero, abantu benshi bagiye bafata amajambo, abasenga, abashima, bavuga gute, bariko bakoresha ijambo rivuga ngo Mana waraturinze ngo iki gihe cyose gitambutse ngo nta gikuba cyacitse. Noneho ukibaza Imana yaturindiye iki? Hari igihe tudahereza Imana reason ituma iturinda. Nuko Imana ari umurinzi, kandi umwungeri ntazabwirwa uko aragira, nuko ari umurinzi. Ariko hari abantu babayeho badafite reason yo gutuma barindwa, badafite impamvu yo gutuma Imana ibarinda. Mu by'ukuri muvuge ngo amen. Nimba hari ibintu tugomba kwitaho uhereye none ukageza iteka ryose, cyangwa se ukageza igihe cyose tuzaba twitwa ko turiho, ni ukwita ku gihe. Reka ngaruke mu mibare bukeya mbone kuja, kandi ndabivuga byose, ndavuga ibintu 12 nta na kimwe nsiga, kuko ni recommendation mbahaye, ni umukoro mbahaye wo gushoramo ubuzima bwanyu, ni impano mbahaye. Turuza aya maso sinza nitaya ayanje, aya maso sinza nitaya ayanje, n'ayanje nyine siko. Hari icyo nza nkora kugira ngo abone, hari icyo nakoze kugira ngo nagire, none abaye yanje gute? Iranza aravuze ngo nza nahumura kugira ngo abone. Soko nayanje nshatse no yahumura cyangwa nshatse no yafunga. Okay, iyi ni impano. Hari umwe muri twebwe wayashize hano, tuyahumura tukayafunga kubera ko ahari, siko? Adahari wo yahumura, adahari wo yafunga. Ho ibyo bikunda, muhaye muvuga bikunda kubera ko ahari. Ni impano. Ikintu cyose dufite ni impano, kandi impano yose twayiherewe impamvu. Muvuge ngo amen. Ibyo mbivugiye iki? Iyi minsi tuza tubona ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu niyinga rikaba tukaza gusenga tukaja muri za kampani, ni impano. Muvuge ngo amen. Ni impano. Imana iduha impano buri munsi. Imana igira neza, sinabona uko nayivuga. Tuyikomera amashi basi. Mutima wanje zanumva Imana yarawujuje kumenya ko ari Imana, nta bindi navuga. Zanumva Imana ari Imana, kandi kumenya Imana ko ari Imana zanumva ibindi by'abantu, ni by'abantu nyine bidakomoka ku Mana, ntibiba ari ibyayo.
narivuze ngo nje mu mibare bukeya hano ntitwahasabye kugeza saa moya nindenza igihe hari ikibazo ngo ndeke kurenza igihe harya ngo turye turarya semeni amen. mwumve ngaruke muri logique cyangwa se ngaruke ku ijambo twasomye Mose yavuze hejuru y'imyaka yacu. Shalom yabivugiye je sinategereye uwo muntu sindanamutegera muzomumbwire uriya yavuze ngo azaguma mutegere muzomutubwire natwe nimba azavuga ibyiza tugume tumutegere. Ariko wenda sinzi ibyo yavuze sinkeneye no kuzishingikirizaho ndishingikiriza kuzo natekereje. Urumva ni Imana izigenda ihuza ibyo ishaka ko abantu bumva. Muvuge ngo amen. Mwumve Shalom yabivuze hano ubwo buzina buza bukancanga sinza menya kubutandukanya cyane. Soleil Shalom harimo za ese hombi zibanza. Amen. Amen. Imyaka y'ubuzima bwacu yose si yo kugira ico tuyikoramo. Mu ntege imyaka y'ubuzima bwacu yose si yo kugira ico tuyikoramo. Hari imyaka yo kugira ibyo dukora, hakaba n'imyaka yo kugira ibyo tudakora. Niho navuze ngo hari imbere y'igihe, hari nyuma y'igihe, hari no mu gihe. Gutunga umutima w'ubwenge nukumenya ibyo bintu, nukumenya ibyo bihe bitatu by'ibihe, mbere y'igihe na nyuma y'igihe no mu gihe. Muvuge ngo amen. Mbere y'igihe mvuga ni mu gihe umuntu atarabasha kugira ibyo abasha gukora. Turuza abana bacu, umwana yavutse akageza ku myaka 10 n'ingahe umutega hwiki. Iri iwacu mwebwe muri abiki gihe iri iwacu umwana yazagashikiriza nyina amazi ku ruzi, umuhungu ukamisha, umuhungu yakaminka, baza bavuga ngo yabaye akagabo, siko? Ariko kuva yabaho mutegera ibi bintu akageza iyo myaka, kuva umwana yasamwa mu nda ya nyina azaba au detriment, mutegere azaba afashwa, azabaho abeshejweho, azabaho atunzwe n'iby'abandi, azabaho atunzwe no kugaburirwa. Uwo muntu abari mu gihe cya mbere yuko agira icyo akora. Muvuge ngo amen. Abari mu gihe cya mbere aho ni mbere y'igihe, taragera igihe cyo kugira icyo akora. Hano baravuga ngo imyaka 18 niho umuntu ababaye mukuru, niho umuntu abagejeje imyaka y'ubukure. Ico gihe na leta irakubaza n'ibyaha wokora yo bikubaza, uretse ko igihe cyose cyaha ni gatozi, nubwo uri mutoya n'icyaha cyawe wenda bo kwirengagiza gusa kubera kutarageza iyo myaka yo kukibazwa, ariko ndibucita ico wundi ngo ubwo uri mutoya. Sema amen. Muri ico gihe rero umuntu aravutse agejeje imyaka 18, haciye imyaka ingahe? 18 kugabanya 80 hasigaye ingahe? Sibyo? 18 gukuraho 62 gukuraho 18 hasigaye 60 na kangahe? Na kabiri.
80 gukuraho 18 hasigaye 62. Nimba nari nabivuze nabi mu mbabarire. Murakoze. 62. Umuntu asaza cyangwa se atangira kunanirwa gukora imirimo ya misi yose afite imyaka ingahe? Ka 50 niko umwavuze cyangwa 50. Rero reka tubarire muri pension. Asante. Hano baja muri pension bafite imyaka ingahe? Retirement 65, sibyo? Twasigaje imyaka noneho tugire gutya, sibyo? Dufite imyaka 62, siko? 62 abantu baja muri pension mu myaka 65. Noneho reka tubare gutya kugira ngo tugire imibare yuzuye. Hera imyaka 18 ugeze kuri 65, hari ingahe hagati aho ngaho? Kugeza kuri 65. Mirongo ine n'irindwi. Turi kumwe? Imyaka 47 nico gihe umuntu abasha kugira icyo akoramo. Nico gihe Yesu yavuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare. Yesu yari afite imyaka 30 ico gihe. Yarazi ko igihe ciwe yahawe gukoramo imirimo yo gucungura isi yari imyaka 3. Nico gituma nababwiye ngo kubaho mu gihe no kugikoresha neza sukugitindamo, sukukigiramo imyaka myinshi, ahubwo nukugisohoresha ico wagiherewe. Muvuge ngo amen. Mufite ingahe? Sibyo? Reka nihereho mfite 45. Umva. Ni mwebwe mufite imyaka yanje? Mfite imyaka 45. Nishaka ibe 44 bitewe n'igihe birthday yino, amateka yino ubura umwaka, ubura umunsi umwe wa birthday ngo butaruzuza ya myaka, niko bahaye babara. Jewe narengeje birthday ya 44, ntegereje ya 45, siko? Ko muragiraga ngo ko ndabesha. Ntabwo mpaye mbesha ko ndabara mu mibare yacu. Ntabwo mpaye mbara mu mibare yo gutegereza birthday. Turi kumwe? Reka nibarireho, nihereho. Niki ubuzima bwanje bumaze kuachivinga? Niki ngezeho? Niki mwobara? Yego ndahagaruka. Jewe personally ku giti cyanje natangiye kuba kagabo mfite nk'imyaka 15. Natangiye kwitereka nka mbere, menya gukama inka. Iwacu ntihari abana bahungu benshi, kaza ndagira, ariko nagiraga nibigira nkana je sinagiriye ababyeyi banje neza, nazaga ntenguha cyane bikomeye kuvuga ngo bantuma amazi byazaga bibi bita bizwi mu muhano. Iyo ndeba twagize ibibazo, duhura n'intambara. Izo ntambara zituma amaisha yacu rimwe na rimwe imyaka yayo twogize ico tuyikoraho igenderaho ngaho nka ya yindi Mose yavuze. Hari igihe nicaye ndavuga ngo ese Mana, uku nzoba nde, nzobiki? Utekereze
kugira imyaka 16 irenga mu buhunzi, turi iwanyu, turi mu gihugu, turi umuntu. Muvuge ngo amen. Ndibuka kamandati umwe n'umuyobozi w'inkambi yo mu Bugande yigeze kumbwira ijambo rirambabaza cyane. Umunsi twari twaraye duhashitse, tuhasanga abandi bari baje mbere, noneho aza abari baje mbere bazaga baduhitiza mu gihangare kimwe, noneho barangiza bakaba deployinga nyine aho muzoja gutura. Noneho abo bari bahagize iminsi duhurirana aje kubirukana kuko bari bagombaga kuba barahavuye kugira ngo abandi baze. Noneho twese tugendera muri ico kigare, aza yarakaye ngo muvugishe ngo mubwire, ntiyanumva, ahubwo ambwira ijambo rimbabaza cyane. Arambwira ngo mwabaye imbwa muti igihugu cyane. Tirizomva mu nda iryo jambo. Ndetse hari igitabo nashakaga kwandika, naragihagaritse, mfite introduction yaco, iryo jambo riri muri ico gitabo. Nanditse iyo introduction uko mbabwiye riranditse ahantu. Ibyo nashakaga kuvuga niki? Nashakaga kubabwira ngo igihe dufite cyo kugira ibyo dukora ni gitoya, ni kigufi, dushatse twocitaho cyane. Nyuma y'igihe rero, muvuge ngo amen, dore burije igihe umuntu atagishoboye gukora. Ico gihe abanyamurenge baza bacita ngo ni ndinda mwana. Abanyamurenge bakigabura mu bihe bibiri, baza bavuga ngo hari igihe candinda data hakaba ni candinda mwana. Ni igihe inaha ngaha baza bafata abana babo ba Debora bakamfata bakanjana muri nursing home, ngo banyamitavu bazaza bandera nk'ababandi uzuja kurera iriya. Ndindiraho mwana sindinda mwana. Ibyo mpaye mbabwira, nubwo ukomeye none, nubwo utekereza ko bitoba none, ni Ugana uyu mubyeyi twicaranye hano tazaje ku kazi. Ko muragara ngo ntabishaka, tubishaka kuja kubona ifaranga, tiyabipimye se. Yarambwiye ngo yabizi icuya, kandi uko kwari guhanagura ameza, ngo yabizi icuya atarabira kuva yavuka. Nimushake mureke guseka. Ubu aya n'ubuzima, niyo mibereho yacu. Taragera wari wagaze imyaka 70, simbizi ko yari yayigera. Nika gikoze mu buzima, nothing. Turi kumwe? Nika gikoze mu buzima nyuma y'igihe. Nico gihe rero abantu baza baba bari kuri deathbed, baryamye ku gitanda cyo bagiye gupfiraho, bakaregreta, kavuga ngo mana, ya minsi nabayeho, cyagihe nari ngishoboye. Uyu mukecuru koza bivuga, cyagihe nari ngishoboye, iyo ngira gutya. Mureke rero ubwo tugize umugisha wo kumva ibiduhaye twumva, tihakazaba umunsi umwe tuzicuza tukavuga ngo cyagihe nari ngishoboye. Hazaba ari nyuma y'igihe, hazaba ari nyuma y'igihe. Amen. Ikintu cya mbere, none reka mbiye nimere gusa, kamvuga amazina yabyo nimara ko bikomeyera. Ikintu cya mbere tugomba gukora kugira ngo kirya gihe cyacu, ya myaka yacu yo kugira ico dukoramo, tuyikoreshe neza. Ndi wowe sinosinzira kuri aya magambo. Number 1,
banza umenye igituma uriho. Why do you exist? Ubereyeho iki sore? Kuko umuntu wese utazi why, utarasubiza ikibazo kivuga ngo kubera iki ndiho, muvuge ngo amen. Kubera iki ndiho, ntabwo ubereyeho kubreathinga oxygen numara ngo uzo evaporating into nothing. Ko muravuga iki mwebwe? Ibintu ndi kuvuga none muravuga ibyo ndi kuvuga, naje mpaye mbivuga, nimumara mwumve gute? Ntabwo ubereyeho guhumeka umwuka numara nguza wa mwuka wewe kubaho kwawe kuzo evapora. Murabona iyo twaritse cyangwa se iyo ducuhije amazi, wa mwotsi uzamuka kuva muri ya mazi, tudacunze cyangwa ngo tugire ngo dukureho ya mazi yoguma kuziko, biza bigenda gute? Azakama gashira akaevapora into nothing. Ubuzima bwacu ni tutabukoresha ni kuriya bizagenda, tuzaevapora into nothing. Tuzazamuka, tuzamera mwisi nk'abatarayibayemo. Kugira ngo ubeho mu gihe cyawe cyangwa se ukoresha igihe cyawe neza, banza usubize ikibazo cy'ubuzima bwawe. Ubaze ubuzima bwawe ngo ese mbereyeho iki? Nubona igisubizo cy'icyo kibazo, tuzota igihe. Kabiri, kubera ko nta mwanya ndagenda mbivugaho gutyo. Nimwumva mukeneye uburyo ki mwobasha gusubiza icyo kibazo cy'ubuzima, muzombwire hari uburyo cyangwa se hari inzira no gufasha ituma ubasha kubona uko usubiza icyo kibazo cy'impamvu itumye uriho. Kabiri, kubaho intentionally. Cyane ekambwira abantu bakuzeho, kubaho intentionally ni ukubaho mu bushake, kubaho ushaka kubaho none kutazobaho ejo. Nkabatwebwe duhaye tuvuga ko tugejeje imyaka duhaye turenza umucagati wayo, ni ukubaho kutazobaho ejo. Semeni amen. Kubaho intentionally, kubaho nk'ushaka kubaho. Kubyuka mu gitondo ukabona indi mpano y'umunsi Imana iguhaye ukayifatana yombi, ugahobera umunsi ukavuga ngo Mana ushimwe n'uyu nawo kuwumpaye kugira ngo ngere kuri iki. Uko niko kubaho intentionally. Gatatu, nimukenera ko mvuga ikintu kindi ariko nimutahe mubyumva nzobivugaho. Menya ko, muvuge ngo amen, your time is limited. Igihe cyawe kirabaze. Zaburi 119 izivuga ngo iminsi yanje warayiharuye urayizi ntaragira numwe mu nda ya mama. Yo baravuga ngo n'umubare w'amezi n'amatariki yo kubaho kwawe biri mu mubare. Mama sole, biri mu mubare. Uku duhaye turebana hano none,
ukuduhaye turebana hano none mu gihe kizaza ntazi uko kingana tuzoba tuduhagaze kumva ya bamwe muri twebwe tutakiri kumwe nabo mwisi. Nico gituma tugomba kubaho intentionally. Titukaza turyama ngo tubyuke ngo duse n'abafite igihe cyose cy'ubuzima bwacu tutazi ko turabi igihe. Iminsi yacu yo kubaho iri limite, iriho umupaka. Kane, get to know your vision, your life vision. Burya nta muntu woja kuri destination adafite. Soleil nankunda kumuvuga azaja kuri yuke kubera ko yuke ihari, siko? Kubera ko mureke mbahereze, ntabwo ari ukwivuga. Rimwe na rimwe madame azashaka kubimbuza tuza tunabipfa ngo nza mvuga ibintu twavuga nyiri sinkaza nitangaho urugero ngo abantu batekereza ko mpaye nirata cyangwa mpaye nivuga. Ntabwo ngiye kubivugira kwirata cyangwa kwivuga. Ukumuza mubona tubana hano muri iki gihugu muvuge ngo amen. Nimba nza ndyama amasaha menshi mu buzima ni nkane. Kubera iki? Naraharuye, muvuge ngo amen. Naraharuye, nakoze evaluation ihagije ku buzima bwanje. Ndeba narabyanditse ahantu, biranditse ahantu. Ndeba amayisha yanje uko nabayeho, ndeba igihe nari mfite iyerekwa. Nigeze kugira iyerekwa ndavuga ngo nzubaka urugo, mfite imodoka, mfite inzu, mfite zose nkeneye. Nararangije ishuri. Niko natekerezaga mu buzima. Kandi narabibwiye data igihe yatangiraga kumbwira ngo nshake muri byuririya tugituyiriye. Coge yatangiye kumbwira ngo nshake. Mubwira ko ibyo bintu bitazokunda. Intambara zibikuba na zero. Ubuzima bwanje bubaho butakigira icerekezo. Niryo yerekwa mpaye mbabwira nari mfite rirashira. Turi kumwe? Rirashira complètement. Mbaho ntayereka kuko ntaho nabonaga naje kubera intambara. Kugeza ubwo nashatse urugo